Kisah barotat di Aceh Raya, lam karo Aceh timur ngon barat di sabuh tempat mano carita nasidro anu dimosihatan lam jejet saat dua ngon poman ditanyo bakma ayah jinopat ulun rindu tat kena rupa. Nyemantong hude pepat alamat ulun jak sutat owate raya nyoka maninggai mepat kejirat ulun jak siat lun baca doa hodap di poma otan le ayam lenjetang upah lon beribu gata karena si getanyo hendak ba Allah hadapi susah tetap lon sabar. Lepoma anakmu tua hendak ba Allah ketanyo sabar berputus asa cobaan Allah ya Allah sama tabah duduk bahagia talake doa kaniba Allah ube musibah beletro tukar Aceh beaman belero darah seramu Mekah bekong agama seramu Mekah bekong